Rucini ruoro rugitima no nene nene cia mwaki kuonekaga thoko-ini ya Gikomba. Onjoria na aikari makigeria kuhoria mwaki uyu uria ukuonekaga ugitamba na njira nene. Thima mwaki kuma thirikari ya kaunti ya Nairobi nishikinyire guteithiriria nokio kiao gitina ciara matunda kuona mwaki uyu uma munene muno. Amwe ya onjoria makigeria kuhonokia mirigo iria yuma thito-ini itanakinyirwo ni mwaki no matingihotire kuruta yothe. Mihango ya kuhoria mwaki uyu igithie na mbere turia nime natuo tuona mweke wa kugetha kuria tutahandite. Marauga mwaki uyu ndumatamia kiengere yana tuthuka thoko-ini ino magikuwa ni gwakio wakirio na makoria thirikari itashukie ikinya. Na ria tukire ri twakora gukihia no nituraigwa gukubara ni guguitetwo mwangugira ma petro. Juzi tukaambiwa bila kwenda maandamano tutachomewa vitu zetu, na ndio hii tunaiona sasa. Hatujui ni political ama hatujui ni mambo gani yanaendelea. Hii si kawaida, mara ya pili tena disaster hivi. Thirikari aikirere horo uyu muno na ikirere na kinyi muno ethuthurie na yokethe enjere muno makiria. Ndumiriri kuma kuri minister wa thirikari cia matura Mwangi Kionjore hamwe na gucakaya na onjoria aya ikihinyiriria ati riboti ironania ati thoko ino no gukorwo ni gucinwo icinirwo. President Uhuru Kenyatta akiaria rimwe na wa Meru ni yaraniria ati thirikari ni kurugama na onjoria aya guku agiatha na uthuthuria wa kinyi wekwo. Na watu mamia ya maelfu wamepoteza mali mingi sana. Sisi tunasema tunasimama pamoja na wao, na mimi nauliza maofisa wa usalama wafanye uchunguzi na upelelezi wa haraka tuweze kuelewa kiini cha huyo moto ni nini. Kama huyo moto ulisababishwa na mtu, huyo mtu lazima ashikwe na apatiwe hukumu kubwa sana. Ugikinya mathaini ma miara ho mwaki uyu kirika kuhorio aingi onjoria aya mekuonekaga makiurugucania matigari hihi magitarania kuria makwambiriria kuona amwe matinahonokia onaki mwaki-ini uyu. Uhoro wa mwaki thoko-ini ino ya Gikomba ti undu mugeni no kuringana na onjoria thoko-ini ino mwaki uyu wa muthenya wa umuthi niguo munene muno kuonekana kuona ni ucinite gicigo kinene muno gia thoko ino. Ngiribotera Inooro TV kuma thoko-ini ya Gikomba guku Nairobi. Retwa riakwa ni Wangui wa Mwangi.